شهید نامر یکلوستا کرد کنفرانسا یکلوستا کرد مجارد بلکی گرنگی تلی تو بلکی 8 ماه در واسبی دوان 8 ماه گله که بید سایبی کنفرانسی نوامرین به تایبر دوان یعنی کریزا بوم سوری کرد در واسبی و روشا کرد در سوریه ده همش آلی لابراتوری دیشی، همش آلی هرمی دو، همش آلی هندرین هندری خوشی، یعنی وی و گره که با راستی یعنی اب مثلا یک کنوستی گرکی پیوست بود داو یعنی بگی سری و نتنی اب پیوست بود اب یک کنوستیشی اساس گره دیشی شو یعنی بهتر هینشی کویر بایا و هیچی به زیادی گاوی کاتر آبیت باتر آبیت. جوهرشی اب یعنی انواعی کو کریاتی اختیار کرد یکشی سلامه و اب و بیستی هی و تو داری جوادی ولو چیلوی ام تن دوری ما جواد آمون یعنی سری ده سالا بکی اب جواد ولو چیلوی بوده ستایلت پارتین یعنی بشین دوری دومون او بشاران ها ام پانیلا و دور بشینید اندرین هم دستینین به دلخوشی و دلسوزی. دستی که از خیراتنا و تمامات کم یکولین خواستم. بیدارن ام کاربن وق بابی خالدی کو ام کاربن به مسئله ایرو بهادورا گوتو بیش بکن. کنفرانس امولود بینن کنفرانس وك نافكر استحقاقك سياسي ويا نافيش سوري د بشتي روخانا ريجيم اسد مسألة سياسي أواقو بري يعني فنعرف تكرن دستايا دار مستعني بعربي دستايا تفاوضي يعني جي بارتي دي سياسية سرانسري سوريا دا أو يقول يعني وقت بيجي دستايا تفاوضي أو يعني خدي ودان مستعني بريجيم ربكي الجور بريالات دو بين شار بيشتي ريجيم هات روخاندن ودستايا تفاوضي بیرون قاسیویش او پیکاته کوته ده هر یکی باری کی ده یعنی نما کاری بون پبربن تشتكي نوهات ده سوريا ده دوینا ده یعنی ما ام وك انجمنان اجتماعي كردي بريالا ما اوبو اواكو هنجي امناف اوبسيوني ده ابناف ائتلافي بريالا ما اوبو انه ايما حتى فر ما وقت اوبوزيسيون روخانا ريجيم اسد جيو فرد وقتكو ائتلاف ودستايا تفاوضي نما دستايا تفاوضي وقتنا ميني دميني ام وناغانو وجه بوجه ام دبينين وقت ملتي كرد ام وقت ملتي كرد ام نما تنابو ائتلافي دمينين بلكي قالك اكو بري ائتلاف حل بقولي ايما بريالا ما امي تبلي ائتلافي وامي هرن شامي امي ببيشن ام نما نا ام بقران كارو باري مسلاج اوي شارچوا كرديتي ياغو بهفدورا ام سر شغلين بريجي يعني بروجكت هابو سروي كالوستا كردي شكفندا اواغو هاتنو كرندا وياوي سروك مسعود بارزاني وبريز جنرال مظلوم عبدي البيس سكنينغو كونفرانس ديال دار كبير ما كان بخرداي كي يبدا نتني مثلا كرداوي كالوستا كردا اواغرنجيه كوي ديروكي جارك دياز بيجم دست خستنك سياسي جارك دياقونا غيبو
وقتك أو هيزي سياسي ما قلت نمان إذا استيا تفاوضي وغيره ما هر بكاتك شوا كاري شريك سوريا به شريك سوريا به جملة مرد بقريب أو دس خصنا دي روكي مكاري وأم يكبر نتني أريام دويشن نرينا كردي لي نرينا كردي نسر مثلا ما في كردي تانية جبر ما في كردي نبدأ خوازي كردي تانية تي جرانتي كرن و تي باراستن دفي سران سري سوريا أو نرين حتى في أباقون ها عم تيدا السميناري دا يعني خلق سر سكني نرينك جبو آباكرنا سوريا نو بخلق سوريا نيا نتوقتنيا يا كرد وعرب وسريان واشوري سروداوي آلاوي سوريا كنا بندي هلوها ملتي مشيت نابدا عم دبينن وقت ملتك يتسر عرضي خراسان دوي سوريا نابندي دا أواقو مناف كريا فيدرالي اتحادي دوي عم كاربن دان وسطاني وسروي أساسي أو شانتيو إيرو جاب تكزية سرويت كان عم دبيجن دوي أو شد نمينت مثلا شان ديتنيدا أواقو بلكي هناك برسيدي تري بابي خالد بكي شما شان نشويو أو نات هناك برسيدي تريدا لإما دسبيكي رجي عم تكزيت كان قوشان چه بوش بو بيشتي هاي بكي ياكي مترزيدا تر هريدان وسطاني في ريفا بريانو بكي بناوي ملتي كرد قو تبليقونا غادم كي ببي عم دبينن دوي شوي درباس ببي لفقرب كردي سرانسر چه ببي وشركاتيك مسألة دبري كردي ام ايرو سروينا ام تكزيت كن وام سر شغلون وام هيفيت كنجي بكار وري وام ددان وسطاني قو افري ببريانو تكيل فرل دراهاني ام بدنگي خدرا گاندني دا ود خطي تايبتشي ام دبينن نرينا كردية وام بيتن وابيدان وسطاني سر بكن وشاندا كردي وام هيفيت كن وقو مدنگي خوا دريا برادرارا هر وقتی مگهاندیا گو اولی وگرا کردی و شرکاتی کردی دمک نزیک دچه ببی ام کاربن بهفدورا ام دانستاندنی بریو بریه ربکن پیکاتی سوری تمامی ربکن ای روشی خلق شما تخوازه انو دا خوازه کرد نرین آوا خلقی سوری تمام دوی فیده جیب کن ای روشی کسک وقو کاری کاری بکه وقو ملت کرد کاری بکه بلکه غیری وانا نکار دوزا کرد دوزگی روجلاتا ناوین ده خودی عدالت گی پر مزنه لی اگر چقاسی جی بن بیکر بن نخواستن چار سریه چی بکن تمن ری چار سریه پیشیا دوزا گلی کرد بگرن دیده بسر نکتنه یکم ولاد در روجلاتا ناوین ده تنه ولاد دیمه به چار جیا هاتیا داگر کرن توالت اگیدن نه هاتیا داگر کرن بلکه هنک ولات هبن به دو پرچا بن به 22 پرچا بن اما نه داگر کرینه لورا ولات ما کردستان دوزا ما نخواستن چاره سر بکن ری و ریباز جی ندینه هر تمش خاره پرسگریک دینه هر تمش خاره قضیه کی شائک دینه لإيرو أو دمشو سد سال أم دقر كرني را درواس بول ده إنكاري را درواس بول بسوج بحقوق سوجن هاري مازن هم برمكرم لید بي سورة جانو ده انجامي برخدا نگوهات اکرن تکوشی نگوهات اکرن ده چارچوبا شورش اگده به فکرک نو به فلسفه نو اراده گلی کرد درکت پیش و در دنیا ده هر کسی ریزش کرده را گرد هر کس گاوی کردان سلاف دکه ترحیب دکه یک جیجه اف پیمانا 26 نیسان گوهتی امضا کرن ده آستا حریم ده آستا جهان ده و راستی جی حتی دسته کرن حتی سلاف کرن اف انجامی چی بو؟ انجامی تکوشینک مزم بو انجامی فکرنا روپهلک ند حریمه ده بگیشتی انجاما داخیانیا گوریبر آبو دایان ده
27 شباط ده جبوگو آشتی و جواکک دموکراتیک خوا ifade بکه خو بده پیش و یکیتی اصرار کرنا یکیتیا کردی جی جبیده درکت پیش نامه هات نشاندن جبو بی جبو مجی گلک گرین بو گلک مهم بو پیمانا او انساقا و ملحف گریه روژک تاریخی روژک دیروکی بو روژاگو گلک کرد هاتم هفره پیمانک نه امضا کرد پیمانکی دائمی نه مرحلی نه مؤقت ام سربی اصل روژا واده ما نرین و نیت خواه وکه کرد جبو پیش روژه کی سوریک دموکراتیک نه نابندی مدیار کرد اوه برنامه جامعی عملی دوی پیمانه دهیه او جی دوی بنگهک جبو یکیتیا نتوی گشتید استا کردستان ده جبو بی ما تزرار لتوالتی نکریه ما پیمانک امضا کریه ام خیر جبو سوریه دخواسم آواگونش بو سوریه کی ندخواسم ام کرد نه آلیگره پرچگونه نه ام نه آلیگره و فکر نجات پرست قومی چی نه آلیگره به فکری نجد عینی وقتی ده ام آلیگره چاره سر کرنا برسا دوزا کرد عادلم ابد کنده چاره سر ببه ده چارچوبه یا ریباز دموکراتیک و چاره سر ببه ما چه سوریه خواستیه چه حکومت دمکی ما چه خواستیه ما او سورینه ام نه سورینه ام جی کردم ما جی 100 سالش بو بی سوریه ما برخواده یه هم بر سیاست اگو حکومت رژیم گواتی رو خواندنه ما فهمتنه ام دموکراتیک با آفن ما فهمه و گلی دلجی تونه ده دستور ده حقوق موال ناس کرد ما فهمی منینه ام سربست حریم خود زمان کردی چاندا کردی دیروگا کردی رسن ام در خینه پیش اف نه ما فهمه یعنی اف ما فهمی روایه ده ویدن آستا سوری ده ام دعوتی ویده کنه یعنی اف جی رباز دموکراتیک پیوسته یعنی اگر او ام پیمانا ده آداری بنرن انتگراسیونه همو تکامل دموکراتیکه همو اندماجه لی اندماجه بو ام تبله سوریا نببن نوک اندماجه بو حکومت دمکی بيد فكره ونغيري وان بيد فكره اندماجك وان بيد فكره اندماجك ديمقراطيك به تكاملك ديمقراطيك به ام بقلار بدن بستينت امش دولة قومي اقو هاي حالي حاضر نترسل امكانم بير تكلي تشيكن امكانم بير تكلي تشيكن تكلي خورجي بكن بقلان رجي يك ريزيه تشي بكن اتفاقا تشي بكن اوات تشتگی پر روایه نسوجه چونکی کرد دوی مرحله داده وی دمیده ملت دی هری ریخستن کریه یعنی پیشنگتیا چاره سری دموکراتیک ایرو دست کرده دایه ام پر گرینگه ام پر مومه کنفرانس وقت دابت دهات آبیتن گلکی گرنگو او نرينا بتيجا هات يعني بيجي جرين جلكي جرين او ممكن بتيجي بيجيها ولوجي جابك يعني افشان هات اباك ل وقت كلام كربوت هرتش نتني باباكرنا يعني وثيقه جهاد وقت كا وثيقه شلوتي كذا الشغل او سؤال اف كونفرنسايا يعني راست بلكي كماسيا هري مزن بشتي 14 سال جوضعك سوريا ده وضع كرد خلافات كردي يعني 6 ساعات قال له ام قال لك غازناش حوار وطني شاميد كن ام شو غازنيش حوار خوجنا كن ما 6 ساعات بس بونغ ام قارب وقت اطراف سياسي كردي وملتي كرد كش بيجين كونفرنس كي كاغتك ام دين بكن انا وخراب وام دين بقري انا جوي خراب تشينا بتشتغل ازبيجن
بخوایك جوان کمانیه که نکاری او انجام عملیش بو پاراستنا نتایج کنفرانس او گلکی گرنگه آن هاشی نزانم کی خودی کنفرانس هم کرد کش خودی کنفرانس واو بس عمليا كي خدي كونفرنس كي دي وثيقي كارب دي بيش كي دي وفدي ادارتك او مرجعيه كردي كارب بي كاربش بدي سر هاد كونفرنس جي بول جي خما وفدي جي وحيا حد جي خما شبويناش يا زبيجم تشتي تكرم كركر قول يعني اتفاقه هولين يجي اتفاقه دوك يجي تم خلال النشر هاجر بسردك بس شلو تنفيذ بكل وردها سكران ايوجي باوريا مدل اف كونفرنس دبي ريجيت ام لي بقر انا وقت اطرافي كردي انا نزانم كيو خدي كونفرنس ازانم ام كرد خدي كونفرنس بس كي او هيئه كسبت تيجي بس كا كونفرنس والكوسكي نتائج بوتشي كي نوانا انسان ام كيش معني وجهي اصوات بس اما جهتك ومتابعتك او انا يجي كمان يبينا دو باقاس بينم انا يعني تشقاس ام دبي مجالي ام بيجيني يكيتي يكثر اني موقفي كردي شو بقى يقرنج بس يكيتي كاري كردي قال لك ام انا نبها بفكر دو كرد هل وقت برد مرجعياتي خدل هل وقت برد الجي خوين ومناي جمهرته وبالتالي ام نكارن دوره حريتي دناب مجتمعي خدل نحسبك بتشوف مجلسي دكار دوره خبيزي نحسبك بتشوف تنشتا بيدي بكار دوره خبيزي نحسبك مستقل كار دوره خبيزي نجهتك ثقافي مثقفين بمفكرين بين افسازيه مي جهنه كانوا ريك شور بيش بوتي كمان نادي كاري تبي ام ريك بيبيني برا ام بي كونفرنسي بهيني بدنا نجح بنتائجكم اب وفد كهذا تشتياوي هذا جبولو جبوريا مده اجتهادي كرين جلكي كرين بس خطر وقت شاور سروان دستايا بلند شاور سر اتفاقات اوكي شاور سر اتفاق هوليري اي صرفك يقولوا يعني زيدي حسابات وتوازنات بين واب تشتانا بش العادي بس براستي سپاس جبو هر روشنبيركي کو بهستك نتوي تبدقر وهولده کو بنجهكي يانجي تفلي آواكرنا يكريزيا كرديده و بوي تبقركي قوشيدك قول الأستين روشنبيري دواكي واكو ميسرها بكر وكين زيدا نرينا نيزكي هدو كيف تشتكي بر گرنگي و بر باشه و بر جيه ريز گرتنيه براستی مثلا یکریزیا کردی تی ایرو لبشتی گوهرتنی کد سوری چه بونه و دروجلاتا ناوین دیجی بشتی چه بونه یکریزی ناکوکیه من نما رفاهیته يعني ایرو نما دوی آستا و اموی رفاهیت امرونی لهدو و ام بیش ام فی خالد لهدو ناکل ام فی خالد لهدو کن شبر دوی جاریت تکچونا می يعني تکچونا بشتی و صد سال قلو صد سالا بيد ام تيري بكن و ام هبن حيا و جارك يدن روش وجرخ وفلك لهدو راست ورن ام جارك يدن بيجن لكا البرامبري وي يعني جارك يقولوا وي درفتش منهد و ام هبن تيري هر کس دزانه کو پروژین نام ندوی هنه ج برچکرینی ره ج جارک دیزاین کرنه کی دن ج روجلاتا ناویر تایب و راستی یعنی بیشن پروژین نام ندوی هنه ج جارک دن بیشن نظام عالمی نه براستیه و یعنی ایدی نه مثلا کو هم بیشن ولا متهدور دنظری لنی هم بیشن هی یاتنه اینا آوایت شتکی راستیه و هولدانا گوهرتنی گشتی هی و بری گوهرتنا جهانی برد پریوازا اکونومی ده اقتصادیت ده پرچه کرنا جهانی هی و تناف کرنا و ایناش بو به یکیجی ایدی یک ریزیا کردی و بیشن ام بنرخین روشا کردین سوری و چه گاوین و خاطن آویتن چند گاوین گل کی گرن خاطن آویتن گاوای کمین بیشن اتفاقیا دهی آداری بو و آیاشی گروینا بنرخینن وکی اتفاقیه کی سراسری نل بوری سردست و کسی یعنی بندست و خاطن بهدور ناقل الكوري دو ندین وکی دو خاطن هف پیمانه کی بهدور آوا بکن اوایا یک جه دستکفتی آوا براستی سروی سالا چوی آب یعنی جی کنگره گو هات درخستن او کنگره چقاسی دهندری وینان ده کیماسی هبن کیماسی تلبن
لێگاوەکی پر گرنگ و ji bo hemû miletê Kurd ji bo dîzaynkirina çareserkirina pirsgirêka Kurdî lê ji bo Kurdên Sûriyeyê çiqasî kêmasiyê wê na em hişî jî dizanin yani yek ji kêmasiyan ku li belavkirina wê nayê yek ji kêmasiya wê na ku hindek xalên yani hew pir bi rengekî eşkî hat dayîn hundirê konferansê de û heta nîqaşkirin em bêjin pêşînyar heya astekî jî pir tengav bûn û yani pir sînorkirî bûn ji bo vê yekê jî ev jî kêmasiyê bûn lê belê bingehek hat dayîn ew bingeha ku yani xalên hevbeş bi hev re hene ew xalana asereke parastina hebûna Kurdî li herêmê li Sûriyeyê tevlîbûna miletê Kurd ji bo çareserkirina pirsgirêka Sûriyeyê giştî û her wiha jî girêdana wê na jî yani belkî yek ji kêmasiya ew kuratiya wê Kurdistanî jî dûr nehat diyarkirin ka pişirengî hundirê têkiliyên giştî Kurdê em bê Rojavayê Kurdistanê û giştî Kurdistan jî di vê na jî hinekî hebe kêmasiyê wê hebûn lê belê bi giştî karên goboriyê belgaya goderketiyê ciyê serkeftinek û destkeftiyekî Kurda bû li herêmê lê di wir de jî ku em karibin ew seknandina goçê bû ji wî çavê heya roja îro jî ev dibe kêmasî çiqasî bi rengekî bi fermiyet hatin gel hevdûr lê belê bi hevdûr karkirin xebatkirin di vê na de jî êdî evaya pêwîstiya wê heye ciyê cexşanaziyê bû ji miletin giştî yani ew qasî bi coşekî pir mezin nêzîkatî hebû qebûlkirinek jêr hebû lê belê di asta xwe siyasî jî ew jî bi rastî gerek di vê na de jî tevgerên goçê bibin ji niha pêwî jî yani raj wê berpirsiyartiya netewî li beramberî miletê Kurd û pêşe roja wê na de ji ber ku pir bi vê nav girêdayî ka siber roja me wê bi çi rengînî wê li dirê Sûrî de me bi çawa tevbigerin wê hebûna me çilo be ji ber ku em dinarin îro aliyek heye çiqasî hewl dide ku me yeka yeka bi bicarekî de dema ku ew hewldana hanê heye wê hewl bide ku xera jî bike û muqabilî wê na jî dijminêmeyî dîrokî jî hene ew dijminê dîrokî jî her hewl didin xerakirinek ji hundir de ava bikin gerek li ber vê na jî hereketa siyasî tevgera siyasî gerek li ber vê na gelekî jiyar be û ka hela em li xalên bi hevdûr xalên li hev em ser wana êdî bêjî vê pêşe roja xwe bi hevdûr ava bikin û piştre êdî newek heviyê me yan jî xalê nakokiya em dikarin paşê li ser wana bisekinin ji ber ku hebûn û tunebûna me îro li ser masê ye. ويشتغلون باشا مزينة بس برو هناك يقولوا تقييم بكتباشنا وزلالي وبراستي وبالتردد مرة بشتي خبيجي وجه خبره كاربي تفاعل المستقبل ربكي ومروجي ويبي جزء أكجي أفكرنا مستقبل سوري لأما عم شو بفكر مولو كشوا هولي أرشيبو ودهو شيبو اشتراك مقانا 26 نيساني 26 نيساني جي خدمة كيفاوها كيف قرد تركتن كورانا قومن قردن وكيفاوها قرد وبراسدي أم ترتجي يعني يقولوا إيه كيف بشكون لمقابل يعني جهمي وحتى أنا يعني كاقلو أو ثقات أو بهولي برا أطرافي كردي حركة كردي دهيا براولو نزيكي هبن وجباتي خديكين يقولوا وقت لازم يجبو روجيوري نزانم إما برو أبدي تحسي يعني أو بيجك وقت يقول لك نازكة نبر سرما جبدي خديكري نبر كربي خديكري وأزهيدي دكم روجيور جباتنا حالو تشيدون أم روجيوري دفكر إنها متالي أم باشكو ميزيل خاصة جارك برتش ميزانتا أزغال موجود بقى خطط ما برامج مجبور مستقبل ويشوفن وأفجبات تكونوا كذلك وقت كريم وتبع تأكيد سكر شغل الجمهور مثل أمهري كان حبي إيجو أم هم بمثاني فرعتنا قال كري حتى الشاعر أنا بانا كجامي بانا مهماني جامي ويجب بيتربط الدليل والرفضة وامتعادك جملة ما هي بأداء حركة نقايدة وأداء حركة نرمو به مضادة ولو الحد الأدنى لأسباجها. استحقاق في كلمة ديرو فيش محمد بلكي بارشي كردستاني أرشينا ويا
تمام اليكيتيان تويل باشوري كردستان دمينن راستي حتى انها او يكيتيان ام بيجن راستي نها دي تشكر حتى انها جينا كوكتين بارتي تشخص باندوري الاستقراريه باشوري هر وهذا باكر بتيشينا بوجي البي بارتي حالي بشوف رجابات اكمل فرنسي أفكار فرنسا أريحني أريني قالك هو أو خطابا مني كراهية أو توان بار كرنامة دائما هبدو اتهام كر أم حبب مجي خلاص هو أم كاريمون إيدي ولا جمهب هب نقاشته يعني قابن قال لك ديرو كيبون وبينجح أساسي بو بالكهفالة جبوت بوكم فرنسي نتفي كردستاني نهار راسيا هيك موضوعي أمي حفتم هبدوك ممكن شما شان شو شما نشو شما بيشوازي نكر شما نظامي برلمان نظام شما يعني أم هار وشا سوري أم حمله بركعاتبر نها أم وقري برياق سربا كل رشدات سوري مفاوضات إيرو بحمل جرانيا بشاملت إذا كوني سياسي دبلوماسي عسكري إذا كوني جن إذا كوني بارتيماني سياسي رخصتني مي هي أم إيرو بهيز مفاوضات بشاملت وأم خوازم درياق يعني منبر شغلة كردية لا أزينها بابكشي نسوي خالد نها مفاوضاتي بشامل نتني إيرو أم قصدي والله اندماج بهيزين سوري رنا أبناء أمتني بيت بيجن إيرو هم يشتي ملتي سوري مفاوضاتي أم تكن إيرو أم شكل نظام سياسي سوري دنيا قاشتكن نتني جبو كردا ونتني جبو باكر رجلاتي سوري جبو علوية جبو درزية جبو إسماعيلية حتى نها أم بيجن كاش شكل نظام سوري أو شكل نظام سوري وينتهي دوزا كردي هذا أو دوزا كردي قالك دستوري دب أوايكي أم دبيجن ما في خببن ما في انصمان وقو بالكامة حازر كدي ناس بازم بيه برسل أم وقت شاندا كردي تاني أم هرم شامير بيجن أم نظام كي فدرال خوازن أم بهزبن ولا أم وقت باكر رجلات سوري مفاوضات نظامي سياسي نها تشتيقو أم ناخوازن أم نكارن أم حميد خان روجا تشتي أم تكارن أم ناخن روجا مثلا شنا بارتيماني كردي بشتي كونفرانسي ديتانا توي داخوياني كي بهبرن هذا صالك سر ريجيم يشو شما حريك يجمع داخوياني كي حريقة هذا دفيد أم نكارن بهبر ورن جمهب أم بيجن والله كام داخوياني كي بكشتي بدن مناسباتي مني نتويها شما بهبر بيان كي نادن شما بهبر خروش عندي مثلا أم بيجن برادري مني أنجماني روجانا الباشورن شما أنا بيجن ورا بهبر روكي هر الباشور بما أن قلت لي واش باشور بكي شفاركي دي بيترن جبر بي راسي أم قرق يدي همتي موضوعي بأم خرو بي شاندا شو شاندا نشو شما بيشوازي نكر أم هرنجي أم تكارن بريار بدن أم وك شاندا كردي تاني أفرسنا أم نكار جبر إيرو مبود أم فيقرا يقوني باكر وجلاتي سوري حميني قاشتكن أم كرد إيرو راستي برانبري يعني استحقاقات تيقلت مثلا إيرو اللي باكر كردستان روجا باكردا إيرو دستوري ده ما بحسا حكومات كان واسطة نتويل ماصل نتويل دوزا كرد حاضرن إيرو دنيا وعالم ده ما بحسا دسكفتيات بيجي قصدا كرد المبريا كرد ليه راستي برادري مني أنجماني جي قرر كين كي دفين ليده زلالة أم فيري ببريه وقت دسكفتي شخرد بين النابي جبر بوم بيبي بين أمي برد تكوشين جيمكن وهنا دلزميج ما حد وآليات القصد مشكلة شي كارن جمهة مشكلة شي أمجار كي بيجن موقف كي خواني زلال بدل ما أنا إيرو تخالي إيه ساركة لمن هفكرين جبر في راستي أز بيجن جنهاو بيدم المسألة شانتا شوية يعني شما حرتم وريمي نوناري فرنسي إيه بيدا في مفهوم بكم شما بخوكم نابن شما أم بخوكم نتواقي شي نابن إلا قرار هرارة كيبان مكا يكي خيدي ويكي شما يعني جبر في هلك تشتيقو أم تكارم بهبر بكل شاندا باشور أنا أز تشكي تيجي بعد شي نمسالي بيمستيما بعمقمني كردستاني جي هاي بلكي مدريش كسوري عفوكن بيمستيما بهاي وإيرو راستي شاوا أم حمل وقتي دما شورش الباشور وخدي باشور دكتن إيرو رجاقات همان زميل دوي مرحلة مصيرية بيمستيما بهاي بشكل يا ربي مسباشكو عن إيش بتطلع بالنسبة لي الكونفرنس شيء والكونفرنس شيء نساني نتيجة توافقات كردستاني دولي نتيجة والكونفرنس من جالتا تشتيقش كونفرنس در كت إيجي خلقي كرد خاصة بيا خلقي مبنى تيبا أفشان جي در كت أفشان خلقي كرد كرد خلقي سوريا جي جزء باش خلقي بكاتين سوريا يدجي هبي بسبب شان دانين سبب كونفرنسي جانبي كونفرنسي داني ليبرا أم قالت لي وقت بيج زلال بحرف بكري أو هي أنا هيدي جب خلقي جيم جب ندينا جيم دبل شما جبرك أبي شان حتى أنا تشتك سن عملي وارد تيجي دنك
بروي يجي باوري على دوك بارتيا بيش بروحك ملاحظات معي يكشي افشان دبي بحرك يعني العقاب يتني روني نكح فيه دبي هر شام هر دربة اوروبا الراي العام محلي عالمي الراي العام تعبي ابك بعدالتها حقوقكم بطبيعتها نظامك خلق ام تشتفازن سوريا خلق كي سوريا كي جا ريجيمات فازن كي جا نظام فازن نظامك ديمقراطي تعددي لا مركزي وكلي اما سنجمعك لك مهمك ام بي تجاهي بالشغل بدو افشان لدي مرجعي كوي سياسي هبه او مرجعيات سياسية مرجعيات بتشوف يعني لجان فرعي شيك او لجان مختصه حد مجالات هذه حتى شانك متكامل بنقري داير السنين داني شاديه التاني او داني شاديه تيري لاكيني سيدا افشان شو انفرد بك شو شام تشتيق كاغاتا مدى هاتي شاديه قولنا ندري مرجعين ليش عندي هذا الفقر بيخيو خطة ألف نمشي خطة غير جمشية ندري مرجعين ليش عندي هذا عن ضروري بفكر سسي أم بفكر أم معزول قصدي جريمة بيا خسر إشي ما بيتني إشي ما برقاتنا إشي ما بيتنا إشي ما قصدي وريبة بيتنا إنك خشاشتك أبري بيسلا واندماج بيا مركز الشامير أنا جزءك من جيد أم قال لك موضوعي من واقعي من هذا قصدي بالجزءك الجيش السوري أمشي جزءك الجيش قصدي بأم بس بواقعيات الأمور عندنا نا بيش حزنتي البارتيا بيشترون نت قصدي لي ندري لبني لي إشي منش قصدي منش لبني منش نجرا قالي الشريك الشامل از وقت شريك الشامل شريك سوريا إيش شريك سلطة والثروة سيد لي تنسيق كامل لنا فيش عندي وشان عندي فرش عندها ريبة بغير شان عندها قصدي ووقت أو تكامل شيء أو عمليات تكامل شيء به أمين قالب قامنا بالجن دويتي شان بالنهاية عن هيريتكن وايدين داري شادير بن عن هيريتكن أفشان شوال برنامجك دينا خطة عمل لينا خطة عمل بالشغل هر الشام نبدو له نرجم ريبة بريا انتقالي إيو بكي حازرة الرأي العام هذا خالق قنصليات سفارات عالم رأي العام هي وان ببين محاولة بكن مقرك وين دام الشام هبه ذي كاري تاني أني كاري من تشتكي الشام كن لي والله أنا قامش ليروني أني كاري تشتكي كنو ساعة أنا بشتكو هاتي كن على كان بشتكو بريال بيت هاتر استندل بتخلين على بريال ما تخالف بعندنا خيز الجلكي قالندن قال لي ما بلادي ما بحاجتي هوربيلية وعن خيزي بعلن أم بيجن وعن هوربيلية ونار الرجيم الجرنابي وجعلني جرنابي على أقل وعن هوربيلية وعن جملتي تد الناس كلن لناك يا أسبيجن ما في قال لي كل وقت حقوق الشعب كل وقت يقول تخمين على المسألة الدستورية بي أو يبي تثبيت كلن لإيدو تشتري سنة عردين كلن اتفاق دهس السي وبيسو شار أو بريار الإسلامية حالة سياسية أردنجارية كردستاني روشاوي ويجب المجال السياسي كعب أردنجاري حياة كلية تكيجان بوناغار درواز دمه أمين كردستان كده أفهم قريب بلاد بحاجة أب شاندك هذه تشكيل كده خوزين سلمان بسكني أنا أب جيمة تسجيل جملة تمدينة إيرو بخالدين كده خالك تين كده تبي كل كده لبوي ما في يجي أم تبدأ بيانه وقت ما في كليكور ما في أخافتني ما في شاندي ما في كولتورالي سرسرة شعبي ما في سياسي سر الدنيا كورسالي تكرر أبدو كده أو يرى شعبي كله سپاس أبداوي يمكن أف سرخستنا هر ركبو بيتر دوان آليق أف بشتي كونفرانس 26 ماها چارا أفاكرنا شاندا كردي قالوا أف لسر عردي
چاوا کاری جی خواب دیتی ندیتی اف برسانات هاتن کرن نقاش لسر ویبو لسر یکیتیا کردی سر عردی بجوبی بجنبه گمان وقت دانو سندنج آلی خلکین حاضر تخیا کرن قد آلیه ویده که مانیه که دوی آلیه کردی خوا دور ده حاضر بکن بهتر دانستندن خوا لسر عرضه رنگ کی بهتر بدون خیا کرن گریداین اتفاقا 26 نیسانه اف یک جالی شاندا کردی جیبه گمان یعنی سبه در شامه کاغذ کوی هیه ده آلیه خوی سوری ده چت خوازه ده آلیه خوی کردی ده چت خوازه اف شاند بوی گریدایه نکارش جم خو بیج از وی قبول دکن وی قبول نادکم لی افاد مینه دوان دانستندن دگه چقوناغه چاواد به ام بهوین هگر ام هم گرینگ او افره جدانستندن رب حطانها بگمان ام یعنی شامه خندای بر واندی تنا خوزیه مجبور سوریا جام بکردی سوریا ولاتکی دوین نناوه دیبه یعنی ولاتکی لا مرکزی هر وهاجی چاوا کارب یعنی مسئله سر سیستم دموکراتی به آوا کرن به کاتی تفد شریک آوا کرنا فی ولاتی به خودی ما بندندره فی ولاتی ده اما کرد امل جمع سرکه ناسنامه ما دندره دستور سوریه ده ولوجی امکاری به زمان کی فرمی بدندره فی ولاتی ده وش آلیه ده دیجی دوری خو ام و کرد بخوا بریو ببین ولوجی پاراستناوی ده کرد بخوا کار بند دوری خو پاریز از خوازم ببیشم یعنی افگش گریدایی به آلیه ما و کرد ام چلو کارن پرسکری که خود ناف خودی چاره سر بکن یکیتیا خود سر عرضه برنگه کی عملی بهتر بجی بکن و او راحتی د ملت مجی و آواکرنا یعنی وی کار مد علی شام د علی ناف خلک سوریه د بیشتر کار و پیش بده و ببجی گوگ امسبه لسوریا هگر رولا خوی نشتمانی وطنی بریزنیان کردی بخازن د ناف ملت خود حقی خوی قومی بجی بکن نایرو پانیل هبو د چارچوبا مهرجانا چاند و هنرا اگو یکیتی روشنبیرین روجاوا بیر رابیه پانیل سر شاندا کردی بو پیمانا 26 نیسانی بوز باش بو بشتاربوی جی باش بو نرخاندن جی باش درکتن لینگی رخنه درکتن پیش انو اف شانده لگوری جواکی گونو رونشتیه بیکاره ترسی و شانده هر وقت لفده کم دبه و آلین تکلداری و یک ریزی مالا کردی جی آلین درواجی بشتار دبن یعنی و لسر خالین دو پیمان دهنه دو وسیقی دهنه نقاش و گفتگو پر سرویجی تکرن چاوا به سر راست کرن لی اگر گو حکومت دمکی یا شامی اگر استقبال جی نکربه او کماسی وانه او نه حاضرن برسا کرد را ارینی ببینن برسا کرد بفجرینن قضیه عادله تم وکبرش خاره برسا کی شائع دینه برسگریکش خاره دینه ایروجی گلی کرد پیشنگتی دکه پیشنگتیا پیواجوی نو دکه پیواجوی چارەسەری دموکراتیک دکه یک ریزیا خواهد چه کریه هلوستی خواهد کریه یکه و ما فکر رواه د دستور ده ماف وره مسوگر کرن چاند وره مسوگر کرن زمان وره مسوگر کرن عالی حقوق ده یعنی تشتگی مافداره لما خابن حکومت دمکی یا شامی حتی روجا ایرو لخوا تنزل نکریه یعنی شاندگی کردی وسا جبو سوریا پیش رو جبو آوا کرنا سوریا دموکراتیک سوریا کی ببه همو سوریا لقی خنا بینه گو حتی نه ببینه لیو نگوته معنی چه نو شانده بیکار مایه نه ترسیوی یعنی هولدان شانده هیه هولدان گله کرد هنه اصرارگی خواهیه روزک بچن شامه هفدیتن بکن پرسا کرد دوزا کرد وره چاره سر کرن هر تم وکه بری بشوازه به این کار کردن لی بنرن نما هودم چو چنگی پیواجوه نه پیواجوه کی قبول کردنه پیواجوه کی فکر کی نوه پیواجوه چاره سریه آشتیه جواکبونه چند دینا جمع هفته وقت بین تکاملک دموکراتیک کرد و خازن در سوریه ده جبو به انتگراسیون دموکراتیک دندری سوریه ده چی به گلان ره هفتیتن چه ده به تکلی خورد بین دولت قومی بر به دموکراسی گاوا گرک باویجه تم در حقیقی قومی ده نمینه مجبوره گاونی دموکراسی باویجه مجبوره گوراندن ده نوا خدا چیکه لگوری به واژوان نو بو بیجی امکانم بیجن چند ماه در باس بون لی به محال نانره سالک در باس بون
امکان بیش سالک سر به روخاندن رژیم را سر سالا بیشتر روخاندن را در باس بود لی سال 2026 وی چی به آن گرینگ اوه یعنی ده سال 2026 ده گرک گاونی ارینی ورنه آویتن و دوان گاوی ارینی ده هم عالی ریبریا خسر هم شانده عالی روجاوا شانده کردی هم شام ده که به نوع هوالدانین گوراندن مزن و دگوراندن مزن دو کده چه به işte دوی انتگراسیون دموکراتیک ده چه به راستی جی سوریه گاوا باویجه بر به نناوند بون yani او اصرار ناوندبون الجم شامي بري حكومتها جربان دي وحكومت هرم جربان اما فلكات درباس بونه اجبو بيجي جواكي كوهنه هر کس ناوندبون دخوازه هر کس ریبریگی دموکراتیک دخوازه خسریگی دموکراتیک دخوازه evci çava çare serbe به çare serkirna پرسا کرد دوزا کرد و براتیا کرد و عربان چه قاسه پیش کمه براتیا کرد و عرب و پیکاتی دنجی پیش دکوه آدوی ده گاوی ورنا آویتن ایویا مجی هیا ده سالا پیش آمده گاونی وسا ام ببینن و جواکا مجی یعنی خودی بر خدانک مزنه خودی تکوشینک مزنه خودی امکانک مزنه خودی دیروکه خودی چانده دوی دجی و گلگی کیف خوش بده